an duine dearnach agamsa ná Barry IOM Institute just Marino Glackham. Yeah, Davis Mr. Barry is that mayor and B to Darvelines and Institute Edicus Marino. Sinead, stop. Fair play. Duine bhí eile an sin ná bhfuair le Anya Mascartúach. Hi, it's Misha Isabel. It's Misha Isabel. Jane. Roller. So music. So Laura, agus so Tara. Fair play, Rita Carja. Always in Marino. So Carnivine. It's a Carnivine. Fair play. Gormley. Dhéananis fé héine chu nachna chana. Oh my god. That's all right. Tacky on Jerry. Fair play, Dave. Duine bhí a bhí a Janu Comhrá'20 seo. Basic of gwil and cinál an conceap rudbag defriil mbliana be coide go beidir sásta as é bheith defriil coide go beidir rudbag bronach bhfuil duine bhíonn seo a rinnean airthe agus a bhailemh beidir cymhníos agah a bheith fanna so is thar ihe le Comhrá' a insin stúin. Siomó charú blian á dhéanamh. Sorry guys, it's Misha Barry or East Tom or Asher East. Ach siomó charú blian á dhéanamh ach nuair bhí sé an céad blian bhí sé dul ar siúl ó like 2 go clog san níthe go dtí 8 clog ar madan agus bhí Misha tar éis dul ar ithe amach agus an sin hána sa ráisiún ithe amach agus thos níos í déanamh an Comhrá' agus bhíad mar thuas ó like níor chodal mé an ihe sin. Just fanan tú thuas an ihe ar fad agus dearchun sin thuas a ráischtí like 3 blian ó hin tá siad fós ar YouTube agus like chuna mé fi seán de céán tusa déana bheith bhí fi seán ar YouTube tusa lorna hithe déana bheith bhí mo gur Harry géana bheith ceir blian ó hé lorna hithe agus deis únta cé ná tá si der friúla mlíana ach fós tá si das an aigna daoine eiscint mar sin an rud is fearr faoi. Is cyfan am é dhéanú agus tása go maiid an fi an atá tú cansfuoi a Barry nuair in meise go dearnach fríd na hithe jabhlí na hancraidim. Tá sé ar fad ar YouTube mas maile duine bhí sulach aithú siar ar na seancin ach go banasach bhí sé déanta agin ó hartfa an 11 chlog san ihe gotí a hocht ar maidin agus go dtíach go mud in seamra ag genar livestream agus chuirmuid in ihe fríd trí tu go gro a hartar ihe hauna bhí scéalta scanrile agus mar sin insin segin agus clíad a furlaí na hí craáid. Duine bhí eile a dhéanú a bheith rianach bhí sé gent agus nach ra. Yeah, bhí sound an air agus an blian vera. Yeah, Súla Barry. Hello Barry. An airí tháinig mé arás ó bóil ag le go cúig clog ar madan. Agus le bhí siad bósigh dul ar haid leis a Comhrá'. So bhí sin gas. But bhí sé iontoch spéisiú cuileúir or like it's just shy talking done a rud a leg. Sinead. So scéalta mai duine bhí bailint. Níl scéal chomór le sinna gomach bhí mé in san ggóbhar an nuaí freisin agus an bhd is cuihann ná bhí mé bhla le duine eile leis an ggóbhar dhéanamh agus ní bhí an duine eile teachtaí stoc go dtí an áitiú bhah mé agus ort pacála á
agus ní bhab sin an áte all agus mar sin hosig muid an Comhrá isteach in san gár. Bhí mé ar an bhí siag tromát agus bhí mé le gach aine, so bhí sé beag an granhar. Sin é. Céir a bheith á dhéanamh gcuibh like na Commanella like im lína inis go méid gach rud ar lína. Tom Widnight déanamh atrán a gceist ar an géidín. Yeah, I know Tommy Donna fancy agus he social ta. Just Dakar, but like I post but like definitely like Rudmore Tom Widnight go brer no fiachta she. Like tá fiachta she a date gachtané and of like Lorna Hora like Gora la old school Marina to she go brer corhi. So Tom Widnight giri over Argo he sort a daki up low. I know vi shift shay vi rud to us a gwib fino sanitizers. You're to us near the core sanitizer with 3 Belden. So Tom Weed Nigeri over and already shin freshen. But like trying to guest is fade that breakout rooms the end of our Zoom. Tom H and Arrogate down, Mars Bralin Arrogate like unfortunately man like chapter should Ogwe Lynn. Yes, exactly. Long sauce that. Bralin Arrogate. But yeah, so sin already a Tommy den of Trona Guest, Tommy den of has so shielta, Tommy did actually run a Tom Widnight den of actually shots me of the Gochtana. To Gochtana order pizza, Egon on Cana, August Tommy could mukbang, 3 Gael in of, and this could call us mukbang. So like beg Gochtana on pizza Egon on Cana lech hela. So since me of the Gochtana. Yeah, once me to you great. Rinne mar trána gist. Níor Whitmer an idea. Níor Whitmer. I actually Rinne mar pasta bake le chéile. Her Zoom. Sorry, 1 second. Operation Arish let a halt. Yoga her Zoom. Yeah. Leis an fashion yoga. Honestly, between two Olga. Oh, father. Rinne mar té agus play. Yeah. Agus no agus large. Gach sort alliteration is our shoe in Agus beg sheet sin I of going again go yapton of Come your other got ella to us and go manud on show will shift Trish and Machty and of New England. Digging all fresh and being tags pair Sheila Gwyn, August cared at heart into an end of an ish to an old school Trish pub like size Marquee Olvor a her last way Ilar campus, August is fader a current orv, so Tom could a current orv a gore take his play, August like tries to go back to his stacker like some blue up to the Scotland like chopped and like a gear Scotland off. Fui lá her Tom would kunna a car or shoe last week when air August scars so she to a car a vime. August is fader like te August coffee a car foil August falls is fader Ladini's a vest in a group of yoga scars and shield to a vime August is fader low a bag lower just like a full so te August play ock and with when air. Many fader in no way a car shield show me go yeah. Shin class school Marquee with Ton Todd. Yeah, Tote Coco. Like Bindini eggs like Bindini and way eggs see I suppose is fader low like a bag lower got good I guess cup on coffee or in a late it's ready ock falls is fader like on scars so shield to car vime I guess no touch him with air ock my touch a car bosh detail too like grand. Tá sin an bhá Tá Marquee is agan an seo freisin i gláis na tríóide ach for níl cead agan iad úsáid de imachtaí ní de imachtaí na goman níl cead for láthair so cáid chuil rud a chur ar lína ach. Tá sé Dakar áfach le Melina. sé Dakar agus go hátha bhí me árá like tá sé Dakar go hátha lena cuman gweilach mar le cuman eile bhín go bra a gointe go háir le na céimhlín na níhín an winning a cú chapter Zoom like what you can see the shots like lever tá squailge so tá sé Dakar like sin dúslán a bhaid rowan cínte im lína. Yeah, cínte. And can we just lewer fui Keiko iconic is atá Marino fui láthair agus like an méid daoine atá an show Marino. Cad atá sib sé déanamh? Will sib sé déanamh éana amachtaí Marino. Yeah, just Dirk and Rud Kena Teags play
inis ní félinn buúil le chéile dwar na restrictions agus ruidir mar sin de, so tá muidir Zoom faoi láthair ach tá gazebo gin comá agus tá ceada gon é úsáid, so is dócha níos déanaí sa bhliain ar tá muidir asir campus be muidir ghaint úsáid as an gazebo. Mar dúirt minúd be muidir déanamh tags play an wis an air. Agus chonach mar go raibh TCD ag déanamh yoga le óga yoga, so gcuid mar an smaoinmh sin. Seo mar rifos quick here an óga yoga agus tá muid chun cúpla session yoga dhéanamh comá am lína, so just touch bhfuilhin gachród ar lína, you know. Yeah, bhfuilhin go mór óga yoga bhí an ceardlinn agan le yoga Harbh má agus bhí nearttíní an, so yeah, like deadly, you know, Jane sciop an smaoinmh. Yeah. Can I talk about an ella but I'm cash card classroom trying to call for shiv na fleeces shin mar tá siad unreal. Yeah. Con it abalum K tá the link K tá co-share like on made like Fister con a bhí á dhéanamh gan agus gach cuile can be like trucky or air, dahid your air, like road air. Tá €60 the keen shop. Oh, Bethany uniform. So Operation Arish, literally. Be Craig made talk to chat it or Gurma like more neat fake and cheat because you like cool up like pure cool up. But August like on far nor you to refust like cool like Hiolan far shiju refust rash cool or like a Gmail account. August just Neil comma like row prostitute air. Ach, tá the fleeces row coastier. August it's like regatta fleece at the time. So like it's tá she'd on a wall like like eat a wall. But just I don't know, it's fair low eat it all. Yeah, maar kon ik me an takeaway. Kon ik me on regatta tag and I was like Keita Ahna ko erha like shin co class. Sorry, I'm gonna be a good gawkrod. We're gonna be like Close and Trinota part 2. I don't. Barry on Colin Shin chuirtu ar scéal chuman NUIG a dhéanaan na fleeces I féin. Yeah, so Shin's mean of atá Gwyn. Like Shin countess and ruddy, so like Toshisha to ruddy Aaron Vodaka I can't share confidential fun suus. Gotna it's at so it seems. Yeah. At SEW. I'll correct finish that in chat. At so she just go hauling like Tom like so, Gary can. Yeah, so Toshisha like Harvey Ganohuk. So Neil she actually now need the end of the Ahendina, so it's mean of Bader just on Quishta, like matching fleeces. Sorry, fun second. Fun and shit now got to like 1 second. Shona fleeces I talk here. So shop count of Vaughn and she done. Oh, they're just coda. And they're like so lower Gael Galehi, talk Gael and okay. August Danning she like Margadi of modern Shivley will Gael Gagweb. Giving you the links and you give, I give. On will she on story say it Ella no? So wink wink. Okay. Shouldn't have made a comment girl. Neil Manown show it on BO or YouTube. Neil Manown I have to be cool Mar Norig Mardoris Honest Valia like be couple jochna gone vi me sausta sister sausta I guess hon me Valia I guess we say BO I guess we make fake and modern dargion and I was like be cool Barry so you make it okay come on. Sorry, just as Bralum on made Dina Ton show o Marino. Sorry, Tosh is an iconic. Yeah, so on Cade or I will come and whale up as well. On well? No, we coming up in our fan of Blinta. Sean Cade or will she'd actually Jane of Rodegan take everything last time. On Matlis Nitskis Trival Gil Gatrish talk this Jacqueline so on late Gail get on campus Kahim talk the fact Yeah, Shin class I just gone out it's like moon
Ceam gohfuil idirlín fása go Jess an sin. No, but it's still a bit too raw. Just go like on course in new Gael shin ar campus like a shin class like it's freshen like it's bun moon Tory knock more gotana gwib so cahi Gael and very gotana so like ton tod ar gwib. Woo. Cahmead like Tom Marino Mark quid de Trinoda nach well. Yeah, tá yeah. Cahmead like Rodegan again of the Keda. Yeah, the cartoon zoomy ein of Yeah. Next then is failing Bull la Kayla Nis Janie Savleen. Yeah. Bheith sin ar aus. Yeah. In UCC, Rinnemer Comórtas Festus, just like Bader Smuin of the Daniela, August Shin like Makara Dara, Rinne sé Oscar Wilde, so Shin like that Dara O'Keefe. Dara O'Keefe, yeah. On will she be Shin a Feshkin tonight off camp. Shin like Dara O'Keefe, August on son on Fear Oscar Wilde in Akalesh, so. Bhí sé sin an céad buatóir don Comórtas, so yeah. Agus níl an dhearna sé bheith sin go léir ar lína, like an raibh like Comórtas ar lína. Just like bhí daoine ann pictóirí a seolaisteach ar Instagram agus yeah, sin é an trí. Níl sé ri like buinte leis an réalaige ach just kind of ruddy. Yeah, sure, need a yoga point question. Like drum radio I on the fucking Manchester South is not féidir in like where they into chuir stáitse tá sé an the fucking ar fatí Zoom agus be mí do ó harach le chéile son agus tafa ar Zoom tá dar chuir foiim agin so sin an plan muir tá in semester so chun buin sé leis na cumin réalacha leis na cumin chráíochta. Oh no. Yeah. Big actually big midna radio redraw. Big slot an Comhrá' radio redraw. Gach shot. I nílis gom cotton actually contestnu, but tune in. Into. Let's talk. River UCC an Erig. Bhí mé cainte radio rirá le cúpla an cóide agus tá sé ar aus buin soltas. Bhfuil cadagam san ceiste an bhfuil éon duine aon círíoch an seo, aon duine círí. I'm always trying to find a daoine sin. I have to tear her. Bhfuil aon duine círí. An a bhacrína. Aon duine las círí. That's okay. Don't worry, I won't hold it against you. Well, níl tú a daoine, Barry. Absolutely. Don céad ó riamh I'd say. Go hór an seo nála, né go thomláin aon ruch suas an seo. In the net last muo. Yo. Hope muo. Passport larga. Dino O'Kirkig. I will call Will Eve. I will Eve contact Glare. Dino O'Kirkig? No. Ní is gom ceocha Eve atá geiste go. Eve, yeah. Well, ceocha Eve. Oh. No céan Eve like ní is gom bhfuil si techt. Eve as in Colin Carr Aina. Yeah, I don't know tá an chuala ceapas go idir teach is gom to be honest. For them. That's hard the doctor na. Love Eve. Yeah, no. She go Holland. Partly. And we'll got tonight doggy train on the gumman. Yeah. It's bra alum, lads, train on the gumman. Be an Eric Machedor
agus níl mé chun darúda dhéana bhar níthe sin go Joan in York. Cha mé dean híthe le rianach an sin. Super drummer mu a hon. It's in count is Boar Grafton Street, Bun, Harcourt Street. And like Comhrá'. I should be a Mairt. I know Mairt. But it's an sin. But I'm in the innovation Lena. I know. Is there already an Ina? It's like Sisani has socialta. Okay, well, I make tour but I'll fee and lum. I don't know if I'm supposed to have her. But I can't come. Just a warning. You listen with Kaelon and Shaw. Maybe you'll give up to me, but. Yeah, bhí ar bar in nach raibh Barry. Bhí sé class agus derní an sing song a bhí gannig derní ha, but an baden der gon. Like bhulas leis an maid sin dini an lauder gon. Like bhulas le am bloned earachtar a closh and Trinota, and then ag on a rocktas bhul me and I was like, hi, nice to meet you. It's Misha Barry. Called something and she was like, Barry, bhí me literally glowert lat la haig like cúpla no maid. Ní queen lum ein piece do, but it was iha untach. An rev an cave an closh and Trinota. Kier an rev to sound. Yeah, bhí me on nuri, yeah. Bin é mo chéadú refreshin an sin. Yeah, bhí sé class. Bhí sé coco class. An raibh aontain ag an rocktas an Eric. Bhí. Nuair a bhua mar an díspóracht, yeah. Yeah, few minutes na go. Yeah, just dará. But losers mar dartar. Tá sibh sé nocil Closh and Trinota, will she then have like Mairt done díspóracht an chat and chat? Yeah, tá cardal an issue. Sin class. Mar tá díspóracht am lína nach bhfuil tá díspóracht den Oireachtas issue. Tá díspóracht den Oireachtas issue, Captain agus. Okay. Captain go Yeah, muid sé cur or rave out ar siúil an seachtain se hugan. Class. New maidens. Brunner Marinoch? The maidens new done Oireachtas. Dun Oireachtas, be or rave out ar siúil ar Mairt. Rinoch! Sorry, the automated ar siúil like. Tá méid magan a bhí bure. Oh yeah, Baimid Jenna maidens fashion Megan ach neither gan do so image sin. Gee, will you operate Shalom now? Be careful about show roll to go mar dress them on the hair or clothes and Trinota, and I have to know already show. But cod dirok a egg shop. Egg shop. Like shocking the Gwilga like shocking the Gwilga egg soup. Queer mead or shoe. Okay. I guess we'll say Shin Cotton and Maddens, like in Ruchin. Or is that Rudder Fruit? No, maidens is like size díspóracht de weenie nach rinne díspóracht an cláiste hanna féin. So mórtas dómh siúd de gná bín dúisna class like cosúla ticket the ball in the Trinota, but you know. Yeah, RIP. Yeah. Yeah. Agus bín díspóracht maidens ar siúlagin sa chéad téirme, agus an sin bín seachtain na héag sin sa dar téirme, I mí feabhra go handúil, agus bín seachtain na héag se jean muidna é cinál le chéile le aontas na maclainn. Is cinál like if a gacht na Gaeilge ar aontas na maclainn a chuir an tám chlór le chéile agus tugann muid takeíocht dóibh. Sin class mar sin shan like sin shan tradiisiún nach chfuil. Yeah. Sorry, Tom, could you look? Go on, Gretchen. Sorry, go ahead. The egg se actually clash in Trinota rib grab shocked in a Gwelga or a Connor na Gwelga. Oh, quiz sheet on Sween of North. Boom! Doctor egg with Gockrod o clash in Trinota nacht. Here, lads, actually, rud egg if we Gretchen ta finsta den cage go. No, that's not a finsta. It's rud egg class. Like, lads, I will sim a gwib in cranes. Like, as in, cranes, I like... No, Renoch, not donation. Not donation. Like, just fake use their Instagram. Cranes in Dublin. August. It's just... It's running, like, just class time. It's just...
Íntoch áling agus is féidir le just speaking de cranes go a lot. Wow. Éisiúil. Cranes in Dublin. Yes, they're good, Jeff. Cranes in Dublin. Winning. Gretchen, I mean, two are carried it. Like, can you get out there? Cad an dara chuntas don cuman Gaelic atá a bit of glass in snowda. Yeah. Níl le sign. Yeah. Galam dit nach misitán, but níl sam céán. Jan tradiisiún ag glásna tríóide é nó finste a crothú agus rúna bheith an like faoi like cétá dhéanas agus like yeah like an sin like beans like tú ag brandú ar Instagram agus tá daoine like ag postal daoine nach bhfuil aithne ach cétá an nach bhfuil is cétá an ag rá like ruddy rude foodsa agus just like níl tú an mil an chur ar aine mar níl aithne or who like well I mean being suspicions yeah it's just like piece of mystery at all Lads tá sé cógranúir it's definitely dinas common Gaelic OAG like definitely it's definitely like not an inside job yeah no tá sé cógranúir reading with sin I'd say shouldn't definitely Kieran Wad nuair agent den atá imime hela cúpla blian na nuas Oh me like Keelan picture yeah, Keelan, Keelan for them. Keelan. He's a Valak mar tá is gwyn garish na town. Yeah. But an bakishib an nachnog sin reeb tá sé iontoch simu tourism an what Wales in Albon. No. Okay, an nachnog Facebook sin it's The Albanian Tourism Board. Yes, Albanian tourism. Jay? Albanian Tourism Board, like Dale and Sheila on a quiz. Albanian, like Albania. Albanian Tourism Board. Oh. Yeah. Oh, hoe me Alba agus wie me kappa new session on suntasach. Oh, sin úntach. Yeah. Albanian Tourism Board. I thought it was for against an Alban as in like Scotland. Yeah. No. No. Albanian Tourism. Tourism Authority of Albania. Claire may not fish off. How do you? Would all hoe me fui ta Carwanagum in sin Rouge. Agus der sé go bhfuil cumin na Gwelga in sin Rouge in Moscow. Oh. Ein buinte acu le héan ar chóbe ach tá Gwelga Harvard Lodger acu. Honnig mé nor bhí mé sa gailtug blinto hin bhí gearscán an ar siúlagan agus bhí sé déanta ag Maclean in Moscow agus bhí like glas ionntach acu agus like prinnis ionntach acu freisin agus cartúna bhí an. Sure, is session an duine atá i gceannas ar an Gaeltach sa céirí nach duine Nis se tá duine bháin as an grúpa sin I géirí ag déanamh bhudí leis an Gaeltacht. No. Yeah. Like you know. Sorry, tá tú mute. Dálam sé Welsh, dálam sé a Gael Gaelic no Halban, dálam sé Gaelan na Muan, dálam sé Gaelic Olu, Connemara like dálam sé na Canúntaí Galéir, Canún Bailio Clia, not in there an Countess Tovati. But yeah, dálam sé like na Canúntaí Galéir, dálam sé like Mion Changa, agus nis tá sé mar planolí Changa I Giri. Se agus yeah, tá sé Harvard úntach an car tágam in Rush is dóilm go bhfuil gach hanga J aige a neis. Agus tá sé níl sem cé tá sé go húntach.
So níor leis go tá bhaint daoine in bhús le anspéisiú acu in san teangólaíocht. Bhúrúntaach a sin. Exactly. Cor- Renoch, Yeah. you know on Rud Shaw on Tourism Authority of Albania, will she fear like San Albon? Yeah. Like it's running a set all like the Albanian authorities do. Maar like Neil an realtus in Aaron a date of on Maid Shaw, yeah, like to Greta Warren and Shaw. Greta V like what? Yeah. Sin co Samu. Yeah. Sorry, be careful got to na fake their shot. Is it Tussa Renoch? Are you a Ganister and Steve Shaw? Okay. Siofrún. Chlór ólam tú de chuid Gaeilge. Dóla mé Duolingo ar dús, agus I níos sin ag glót le mo chóide. Wow. In Tá sin class. In San Diego. San Diego. Agus cóhór tú like sim sa Gaeilge, like Ar dús mar saonach na héireann mé, mar dheala mo wathair agus an taobh sin. Wow. Agus cé cóada is a thóg sé like an Gaeilge ólam trí like Duolingo agus mar sin úsá. Thóigh mé cáé trí nó cechuid bliain ó hen, beidir trí bliain go le ó hen. Okay, shady of the Domsay album, Jesus Christ. Oh my year. Sin co-smooth, fair play that. I call Will Conyart in Lena actually. Like I will Conyart in Maria Cleanish do. Tommy Mlá Cleanish, yeah, across to Norgia. Yeah. May in San Diego. Yeah, but like I will the course like Erlina like think for this more. Tá sé a nish for rare. Nuair táid ag levéil do a rís is dóilm go méid an teachta héile a rís. Ach fiú nach bhfuil an dolant an goláiste is brálam bheithan an súil tríd na cachach agus dogadí facha Stevena agus a lehéid. Yeah. Agus céim cuasa tá idir lábhat céim. Óliacht Sunbhí, tá méid déanamh céim master. Wow. Oh my God. So Das kan bula lát. That's going to live freshen. Ja, Sarún Tom fálam na Gaeilge ar fa níl sam 8 mlína déganis agus tam fós ag déanamh neart botún. Fair played it. Listen, during your rod, Jane illa botún in sin merla. Few mar tá sé mar changa dúcha se gwen. Sin mar tá sé gúni. Yeah, but just vi mis sé déanamh roundna ar an tisiil ginneadach díach an sin, like an A, and just do sod tush an tisiil ginneadach like it was nothing. So fair play that. Ní leithna go mar aondanna eile eolalam teanga ar Duolingo. Yeah, céad chun. Yeah, ní seachas. Caithfidh tú bheith an dígrasach leis. Níl Duolingo bháin níl sé sin go leor. Caithfidh tú bheith an leabhar le daoine eile. Pósta ar Duolingo ach ní bhah ghuailga líomh agam go dtí gráibh mé leir le na chóide agus leir le daoine in éireann agus Gaeilgeoirí agus a lehéid. So, yeah. Doch ráite. Agus Barry, an dhéanaan tú staidir ar Gaeilge bháin nó an bhfuil ábhar eile ar siúla? No, táim sé déanamh Gaeilge agus léan an astrúcháin is countess na cuasaí lá an Gaeilge, so it's translation studies. In an seo is féad leat like léan an astrúcháin dhéanamh nó léan na cumarsáda, so sin like media studies trú Gaeilge. Like is féad leat cuasaí a dhéanamh an seo like let's say ólíocht, is féad leat modúil dhéanamh trú Gaeilge, is féad leat tíreolaíocht dhéanamh trú Gaeilge, like is féad leat cúpla ábhar ach nic téan gá ábhar anam na Gaeilge no léan an astrúcháin agus cumarsád. So yeah, Tommy then of course along Gaeilge, but like well drastically is to be fair ar scoil an Gaeilge, so like le haigen course a caithfidh le bhéal or a Gaeilge bheith but rinne mis sé iarach dul gotí Marino, so sin an cúscail soft spot agam le haig Marino, bhí sé sin machéad choice, but they didn't like me enough chun mé like into stock.
well no I actually wasn't clista go hun condola shock so yeah tá éidir an bhribh na daoine sin. Runner guys scroll shit fuck touch it can bull live but I'm not smart enough for you. Is fate black shot here for Dahmer bit Barry. Go mag beg me hagalu and nerd ton restrictions lifted. Yeah. And will Ainton actually we used to be new DCU. Shade Renoch sin shade dear sin just damn sin the ingano. It'd be out. Call them out. Tag your Facebook. How will shift say of a colony? Bert with sun shin. Wouldn't that Tom? Yeah. Tommy and I are Cody the Kayla campus in the Trinoda so shin. Okay, in course. All right, I can't be correct. Roll. Yay the whip. Oh, no. No, I stayed. Support shader ash like. No, Misha physic horricle. August Lee tá á Just Lee like omlon. Yeah, in einer, yeah. Clean Lee. Yeah, just straight to Is Bralum like Ton Mason tradition a clash in Trinoda noch will Reagan like Lena Fesh a Cahan Shiv graduation like Cahan Nadini and Lee August Reagan Ella. Yeah. Da Avon. Yeah. August ní dóilm gur run Trinoja Jane and she's like na graduations in our the grad so like Nadini Ian like 1-1 agus Nadini Ian 2-1 agus Nadini Ian 2-2 like an earth shin. Okay, Shade Glare gloss in the Trinoda. Tá sé Harbh seanna an da. Sin cuí tá sé. On yen and like Coldest Maclean aim like Europe they are rude will she like fixed in their ways near again. Tá sé soft after ein running close in Trinoda her. Really? In like tradition it went le gach the road agus gohar had captain and Paul's shaw being like on tradition far that top stuff like full speechy the egg Dane of like Podrica in Latin like Riv on Bela gach iha like the common sound agus is féidir le frathléir más scholar who so Kieran you very few scholar help so dinner fine I'm like like grod like first in like screw the hat specialta like latreed on Darlene so agus an sin fine to like the bia sé an asca gach law in the commons shop I was fine to lotion say an aska I was fine to if I could then I was fine to I was being unclose to say an aska did come up so oh my god so Thomas fair play to Kieran Baraku so I'm well got okay. Míle buchas rina míle buchas. Tá sin ar YouTube gur mod. I want to be point for you know like I was a bit sidetracked there to boner but it could have been fine she Bela August being the Podrica Galere like in Latin River August got in a like chassis Lakela August August like yeah it's fair on senior lecturer captain like or something I guess like Kira on be a das like be honest Renoch yeah like being on be jazz tell me Harbh we okay Kirmagav okay not our Skalzig Marianne in normal people Brunner oh yeah Marianne
So you're basically Marianne. Yeah, I mean, it's ask me me like cogar the sligo, like yeah. Lovely. Potato, mayo, sligo, volcano. You know, sorry, Marino. I love how I'm addressing Marino. Marino. On will shipsha like on will cadagish of ever goni like sanachin dirach and akalesh on gloshdom like the closher fought. Yeah, tá. Like oh twos could eat there talk cadagish ved or coni and shin. Yeah. Like shin class. Yeah, Tasha shin Like tall like knuckle she co congrok. Yeah, like siún tú mach an doras is tá tú sa chláiste. Yeah, shin co-class. Imagine putters ag dulgri an clásta. Like shin co-class. I guess on will game out. Like on will átla haig na gael gorig le. Chríle dúr sais blog gal na dhéanamh ach níte cur garta go fós, like I should tríalta dhéanamh. But Yeah, but like tall gael and ag forward the dini arenos. Like Larine shiv gael gael and a kayla I'd say arenos, yeah. Yeah, could have smoked. Yeah. 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 It's problem gael in the moon a closhall. Like it's problem got in Ella, but it's just asking gael in the moon a closhall. No shade. Thanks, very. Oh, talk to you, Narash. It's been let kindly the tourism authority of Albania. Kieran just Luke me Hannafin just Gerud Mata a Yen streets in Albon. In Albania, I mean, he was come on go before. Yeah, tá ma dúra sinna ekelsa it's chatting sin. Yeah, tá hannig realtas ní ma féin bonseach leis a hannig realtas Albania I jaguar le couple card am chud an nuri I géirí arthú a bheith páirteach in san Irish outreach program. Agus is scéim atá go bonusach a bhí an le níos mó turasreachta a bhallúisteach go Albania mar seachar nach bhfuil siad san EU agus gohfuil just rud bagaspa turasarí acu bhí siad géirí rud ag an nua a chríal le daoine a thuirt chun na tíre. So yeah, bhí siad a jaguar agus chuir siad leihann de sira an asce do ghaoine le dul amach Albania ar fá seachtaine agus screengrafna lecu agus mar sin. Wow. Téma cosúla sin a chola aine an seo faoin grúpa ceol the Orthodox Celts. Grúpa ceol éireannach atá ann in iarchur na hórpach, agus déanann siad gach óran tradiisiúnta na héireann, agus ach tá sé ina mlás féin, tá sé go húntaach, ní Albania atá geisteach mas cuireann we got Beijú grúpa ó Romania atá geisteann, agus déanann siad gach óran tradiisiúnta na héireann. Ní credim go mór an Gaeilge acu ach just bhfuil úntaach ní bhabhas an Cadasandos? Orthodox Celts. Lads, I haven't made no Tio in Ocht Gurma go gachtainna. Oh, show é ceann cúpla síomh an nasc. Ceann mám atá in spéise gus. Míle buchas. Fáilte. Keelan, Kane group I talked in a year within that. What's the room In a year, Shivshit ha Let's Learn Irish in Washington DC. Wow. Ag teacht their board. So Kendan already a bhí an le córa léana blianta defriúile bíon cinál spracana defriúil on so in amani is an córa is fuide gan stad so bhí blian óháin in a rinneú credim 8 lá gan stad extraú beá léana sin sprach atá
le bula ná an méidir smó míleiste idir áitina. So sin ag gáil idir éan agus tá grúpaí ghlacu páirt i America, i Canada, sa Nua-Shéalainn, sa Japan, sa Spáin agus go leor tíortha eile. So an sprach a bhí an ná an méidir smó daoine ó tíortha de friúla le páirte acu agus le bheith ag cansla na chéile lína. So tá sib sem mar chuid lei sin bhí go brad ar las. Oh God. Well daine bhíonn seo a nachhfuil in sa tír nachhfuil in éan agus sibh ag srú. Galuv, is out at a Galuv, that's not more last mud and tear. We're weirdos, Holland Shaw, Spanish arch and all that. Corky fast, the credium. No way. Oh, we fish on jazz two fan on Amy, Barry. Oh, Garmaga, Mionella, it was so dramatic cool to be fair. The unkill, near our six school lesson kill. They like school go forward in our boss, because we were in an investigation there and that. But yeah, no, it was talked up fresh because like on Rudder Horland Spanish art fish, like I'm not me cart, but like Todd Dini her looked Nadini on Shaw, but fresh and ton old school trash like run on old school folk riot Gavio hin doing kun Lostina all. But like near of Lostein Uan, if you get me, like I'll get con awkward Lostein Uan. So like Kada capsheeder of Contorlu. Sorry, I feel like we'll make them for Ogliver Reach. That's top runner impression. I feel like we're always interrogating Gottener and Zoom Lucht. Yeah. And we'll got in a Glockaport to Gael Gaffag Car. Gael Gaffag Car, so it's like Ruddy and Connor and Gael Gaffag like begonin Uriochdal, like fundraising and of the Kaiju Gael Galard like fair car work like I suppose like shit after yeah Tasha Gahuntuk, but I like Kayla and Baylor will make me cart, but I'm will ready in Lena and Lena like trying to get like marching that. Yeah, tá rentrally defriúla má smile of páirte acu an is féidir le chláir fríd an chuman sa chálas jogah ná is féidir chláir mar riine inartha le páirt acu. Go bunaisteach is factus atá le éirí riine Gaeilge Lort ar fá lá omlan gan stad. Agus tá podcast agus mar sinna cheálan muid amach le coidú leis an tálas ar fád fáhanne sin ar an Steve ag cnag.ie/gaeilge fiche ceathar mata sama go páirte acu ach gach bliain bíon na Common Gaeilge ag ghlacu páirt ghlacin Rinstini an dúchlan orthu féin leis an lá chuú gan Barla Lort no Shanghai so yeah it's féidir leis a bheith dúchlanach go hairí mata tú gáil manolta staidir na Gaeilge nó mata tú gáil idir léachtaí nó stean shoppaí agus mar sin ach bíon pí sprí ag gceist leis yeah bha se go maiid coide go bh feiceil i ghlacu páirteán Marcus an féidir le dinne óháin Portugalach as nó an bhfuil sé mar scolanna óháin? Yeah, so glacin go leor scalanna páirteán so bíon go leor den na man scalanna agus na bun scalanna i ghlacu páirteán agus féidir ghlacu páirt mar rinne éanaach fásta mas smail man bhfuil sé ar an farm chláirthain le páirte acu mar rinne éanaach is féidir rí fosta cheála higgin contact le ceiste chuir fasin. Forfa go mágad. Gordon gur míle mágah Keelan agus do na Common Gaeilge ar fád tá muintir America ag teachtasteach linn inis so tá daoine ó Leicester an Irish se Washington mar a bhí Keelan arán sin agus muintir Washington tá se bheith éisteach leis na mic léinn ó roiint na Common Gaeilge an seo in éireann.
roiint in a build in a cuman atá ends na clostí agus na hoscoil na tí fan na tíra. Roas, yeah. Jazz Buda live a lig. The slew of Brad Jazz and Shaw. Constantine of an oct. Come on, das can Bula live how America. Yeah. Gurmad. Yeah, so the math on that and sort then and Shaw. You quit again. And at me and then and Shaw. So in kid just smoother the Dini America is Folamori aid or level a hen a do August Marshin. August Bula Mitchlakela Ahan Warch August 13th Falter row of Bulu Stocker in a session Komai. So got March being topic we lay agin August and not Hokri Midge Lord Free Lord he Gaelga. So what the simag of rudder be a raw fee Lord he Gaelga. Shin and topic at agin. Agus yeah, could you talk shul Agusha and road topic or be no just choral general there shul? Yeah, go vi leg like donna common Gaelaha agus na hoscalna le parchalaku in Cora so ta Quig na sé common defriil taréis bhélein tá Marino colas na Trenaide Olscoil na Gaillimhe common dramaíocht de UCC agus Mainúd agus Institute Idihis Marino. Ach just Dave siú de fád a bhí ghlacu páirt fair play díobh fád agus gom sibh ag Emachtaí Coa Bríhead amachchan seo. Long guys. Bye Slán Gurmad. Bhí siad san anna bríomhar. Bhí siad san bríomhar agus bhí tú cúthal nach sin an rud a tharla Mary. Bhí mis a céird? Bhí tusa an cúthalach agus Ó, bhí san cúlach ní éidirn labhairt. Is mis seo orla tá mis just ar cool ó Éireann Hocht na Gaeilge so má bhí an aib techniú le gaibh nó aib agus an orclaig just Aberlón beag mé ar an taobhile don riomhar an seo. Ach beidir le túsacur leis go ghlach mé greengraftíomh má fe sin ar calóir. Ghlach mé screengrab topic díobh sé má fe le gurí brandú ar bhór Gamraí lebredó. So Damon agus Shan agus the Daniela must might live in the Camry a chur shell. De bhí Seán Rua ag cur do thuairisce inniuh múntar Gaeilge. All right. Kingtown. Timple Cuig Cloud. Oh, ar glachtas a páirt níos luithe inniu. Rid mé botún mór. Oh my how. Yeah, to cotóga leis. Yeah, tap na go mar Seán Rua agus Jerhín goró sé páirteach níos luithe. Yeah. No, bhíos ar an telefón chuige. Oh, so cé harda ar chuirtí gléic Dúirt sé go raibh sibh Mairt Rua agus go raibh sibh códathú lena chéile. Bhí tá ceart aige. Ní féidir le mar a gúint leis. So chuna satá sibh lig? Go má. Má. Hi. A bhfuil radio ar siúlaigh den éigean beidir gohfuil sinna chuirteach. Tá sé ar siúla gomsa. Beidir gur fiú é a bhuacu. Hey, Jazz sibh lig echo. So hi Robbie, chun satá tú? Got rud go maiid leatsa. Hi Donald. Yeah. Cheers, Margaret. Tá Seán an sin. Hi Seán. Tusa mai? Dúirt Ronan. Yes, Margaret. Hi Dalton. Agus Aaron Jazz tú ag gael a réis? Gohínta. Yeah, agus Aaron chun satá an saoil lad. Go má agus tú féin. Yeah, Anna why? Gur maiget. Grohawk, Gnohawk galore, mai. Hi Noreen.
Ruddy Maya London. Arouse in London. Arouse the nacht. Curd. Constantine on sale in London. Will to in London? Arouse are fed. Arouse are fed. Will to Concana and not Nori. Oh, bit you may, bitcher. Ta on go. Yeah, to. Hi, Carlos. Hi, Constantine. Just to echo August Karen. Constantine Ruddy in Dallas, Karen. What's your mute? But you're mute, August. Yeah. V5 leis Mayor Garden. Rinne sé iirecht ag bódal gachtainna. Kindina? A mayor in Carleton in Acalam. Okay. Dír sé an near the ballots al Golordini agus could an post. Right, okay. Shinny Karen Igirian Fullachiek the Flairish got then. Tá fear nua an seo éimen. Agus tá éimen éisteacht. Oh, come on. All right. Well, false road at Eamon. Hai mé gur maith go rá do gónal ach tá póla ó brin ag dúil tú cur leis mo cartanacha. Oh yeah, got dinner. So Arigid ó bhailú ag Mary ag Tá cúigcéad chuige héin alathe aga manis. All right. Okay. Ach dúiltín pól bheith páirteacha. Yeah, well, Mona Willis again then if anyone doesn't know, tá Arigid ó bhailú ag Mary ag Gore Parkinson's agus Grow in an Tanner and Rod or an Agriot. Yeah. Okay. So cur a nask sa telegram rationary. Scap an focal now curry majari good lesh. Hi Gary, August Lynn, August Saoirse, August Robert, August Shannon, Shin, we got Tom, Colette. Not here, Ronan. Constantine. Oh, come on, yeah, Robert, yeah. And why? Shot. August Nolan and Shin and oh hi Rebecca. So Rebecca and Shin Kamoy, August Dan, August Chelsea. So got Dennis Bishop different or Tomage clock the election of breakout rooms not just by she Osculcha or Rud Nua. Chelsea Thomas sauce the echo Garhonic too. You were able to get in. So Shin Moy. Where are you, Chelsea? Call Chelsea. Oh yeah. So for to and ask. August will Rachel and Shaw? No. Elaine Rachel. All right. So make Arthur my phone to then Gary Chuck the Struck Darvan and Rachel. So Curry me read plus ticky. Right. Well sure Lanagi Ryan Shin a kind Tomich Con Lori Gilga flaying you. Irish books. Shin and topic if you may. So will Ian Rod the raw again then if we Lori Gilga. Maybe we can Buggy Chimple agus Dini Lorch. The Michigan can couple Laura oil on my shelf. So be me rash. Paul, why let's Lorch for Lori Gilger fan no me to go? She imhe can come on tape. What's she rash? Kin fun up will shin the band. Kin fun up will and cup on pay ray ag the band kill phone. Oh. That's me and Milsha. This is gonna go with Paul Milsha. Paul, or why let's keep the rudder off we Lori Gaelga. And top Gaelga. Yeah. Well, tá couple of times ag Joe Steve, because Joe Steve sinna má léach nis fi láthir réanchaí. Tá Salangaro agus an Joel Gianta á léamhan is an fi láthir. Leabhar gon scohiad.
Right. Rinne op cén cean sear an cean eilech. Cén leabhar iad Paul. Leabhar scéalta. Scéalta leog agus tá siad go maith. an chumasach a bhí an go dhéanatí arás ar a bhar. Mistéir agus rún díomhar an rud a chins mar sin, tá meascán go chulahort an. Chulahort. Ach an stuff a leog Steve. lé tú riomh Donal McAuley. Gílan Jory tuchan an leabhar sin. Ó sin sinnta an leabhar sin, tá sé go maith. Ach tá sé as ní sé fáilsethe ile. Ní dóla mé. Rinne mé íirecht cóála agus ní rairí glum. Nuair a bhí sé gobar i Northampton sna troí anna. Mes tú céir a chuine sú san éir. Power agus speed by, power agus speed. sé go maith. Agus an pean san agus an chlúsid sa lá. Agus tá sé an granúir freisin nach bhfuil. Áis go maith, Dílan Jory. Dílan Jory, Vinning cean. Táhain leabhar. Bé an céad leabhar a scríomh gná gcuine i Gaeilge, ná a bheith. Bhí Martin O'Hain an. Ach ba Gaeilgeoir Martin O'Hain, ní Gaeilgeoir a bhí i Donal McAuley. Níor tógú le Gaeilge é. Bhí Gaeilge Donal, ná bí ará ní creidim nach ra Gaeilge Donal, bhí Gaeilge. Ach beidir nach bhfuil go rá a faoi. Ní gachta ní dearna. Ach ní raibh Gaeilge ó gúchas aige. Well, bhí Gaeilge Watkins. Bhí Gaeilge anmhaithe aige se. Tá sé chuid Gaeilge mar sin. Sa scóil agus dólam sé é héin. Dólam sé é héin. Tá tusa rá gur bhúin an rinéidechas an Gaeilge sin de gcóna. No, dólam sé. Gradiat an sin an dé. Lige míiste gcuine eile a labhart. Hála sé sin. Lige míiste gcuine eile labhart. Mary, your TV or radio is still coming through on my end. I don't know if it's coming through on others, but some sort of sound interference there, Mary. And Bushid, bhí an Bushid in you. So cai go bhfuil Mary ag leanúint an nuach bhín Bushid. An the queue in the nacht. Tommy your camera enough. Oh yeah, too. Yeah. Yo. Agus, mar na dinne a ceacht, is sin eiscint. How will Nolan a nocht? Clean fánach will a picture. Níl de bhí feib agam lim rívra galua. So agus mo chinál idirding ní sé ro bha a nacht. Fer chud dathragus tá tú héin ag ní tháin. Yeah. So, got dinner just Shamas Wina. Cad fui ma ayan to lower Gaelga, 5 lower Gaelga, August inish doing fui. Like 5 lower Egan, o the shelf. Níl lower Gaelan agam sa. Monora who Nolan. Well, ta cúpla like textbooks. Inish doing fui. Go. Like níl ein fior doors like first Gaelton no ready mar sin agam sa. Well, Cork and Mac are a light crane. Bavalum like Shiana a live. Ach, a shan scale shin.
De leas cúpla cé ghuileann atá Asia paragraphs. Dupla paragraph. Yeah, mar like de bhí tá siad sa leor Teach Yourself Irish le Miles Dillon agus agus bháil leat alta léamh nólan. Bhá. All right, right le. Ach ach níl sé lomsa neadidir de chadis an leir. Oh. Like de bhí sé ar an board in Ishtin ach neadidir cohhuiid. Éidir go bhór sé bás goúla na blá. Béidir. Neadidir. Ní hé má televíseán atá chuteach ar gach duine múntóir. Oh, take go leis go sin carlór Mary. Má tá radio nó television siúla den ma working to a sin mai if you can turn off your background noise it helps. Oh, sin no. Sin an echo sílam. Anyway. I'm thinking that on Lower Shine, Nolan. Lawer termi riviorachta. Tá si sin an simúl Karen. Well, being Nolan a gobar le rivieracht. Níl sé gomsa. But tú cúpla termi doing us a lawer Karen. Oh, you leave me more. So níl ein leabhar géalga ag Nolan agus níl ein camera ag Nolan ach tá trí leabhar agam cén tám é scríomh mo dhearr fó Siobhan in Éireann I Gildara scríomh si é tá sé anna jazz ar fad is féidir an plug an dara leabhar cuimhe agus an baobáistí Rainbow sin é agus Cillian ag Carov. Anna fad. So tá trí leabhar ag mo dhearr fó. Agus tá trúa páistí eici chomá. So sin é. Agus tá critical theory ar siúla go sna leabhar déireann. Oh, cinse. Joig mis sé cúpla leabhar. Donal an múnseoir I dhearr for múntá I géal scolanna I nás na rí agus a fáchéile chomá. Is as méo é. So tá siad ag múna I nás gach lá inis. Níl siad sásta faoi sin faoi látha ach sin an saoil inis. All right, okay. So trí leor scríbheici tá sé sin ar OS. Tá sé sin ar OS. Trí leabhar géalga níos mó na mise. Right, yeah. Le chéile tá trí leor a gcuin. Cín tíléine tá den nach Donal. Oh, yeah. State of SY ein dinne? Suez no ein dinne? Syracuse? No. Your man. No. Your man. Your man. Stadium man. Being Isegwin. Yeah. Honnick me riamh. Honnick to a Hannah fan, yeah. Oh, Amela. Tá mar scanra ar éimman tá sé imethe.
Seo do car éman an bhfuil. Tá cúpla leabhar in éalga agamsa. Tá ceara leabhar faoi cúthalann agus a saoil. Tá leabhar na páistí. Le mé leabhar sin agus tá mé ag leabhar seo inis. Beag a beag. Tá an obair sin an jacar dom. Agus freisin tá an hobad in éalga ach níl mé abalta an leabhar sin a léamh inis. Tá an hobad a gom freisin agus ní féidir mé a léamh. Tá sé ar an shelf agus nuair tá mé ré. Tá mé ré. Cén fánach féidir libh é a léamh inis? Tá go leor focail nó agamsa agus tá mo folklór mo oclór a úsáid gach focail. Cha mé lá bháin ag léamh an céad leatnach. Ar le sé I Mairla. Tá Lord Gaelic Adam. Haji Lodger agus Haji Lodger McCallú agus Gaeltacht here so níl mé lífa mar sin bí me léú an láir se go má. Ach tá Pictori ega. Tá céirt? Picture. Tá sin an úsáideach. 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 Cé scríomh é a gáiltan? Cén scríbnóir? Baoighhill. Agus an é Pedro Buil nó Pedro Buil? Cén an céad ainm? Tá mé ag scríú é inis. Yeah, Podrigo Buil, yeah. So can me on lower mar I thought Cap me. Cap me. Cap me. It would be interesting. Go make sé simú. And will sé mai, Dalton? I will say my tá sé mai ach ní hiigem éan rud. Tá má leabhar is fearlam níos sinna ná mise. Fáil síocht é I 1912 agus cóip é they dawn is malam. Leon and Titanic, hey? No, ní. Cuairt an bhean agus tá sé scrífas de Sean Gaeilge. Oh, Sean Gaeilge, yeah. An féidir é a léamh? No, an bhfuil sé... Go máil, go hanna bháil. Is Sean Gaeilge nó Sean Littrú? Sean Littrú. Yeah, tún ceart agad an sin dólan, Nolan, so Sean Littrú na Gaeilge. Dí gana staidir an Sean Gaeilge uberháin. Na raibh sé. An Gaeilge clasicach, right. So cenig mé an leabhar I shop St. Vincent's de Paul, thug mé quaig there. Right. Okay. Tá meascán mai rudí difriúla. Leonard a fáil? An Joel Gentle le Joe Steve.
Sinna cean haine numsa. Right, agus tá idir neamh agus talamh an Tá chuhort an tá scéalta go simúla an. Tás go má. Pól ví a géisteach le radio na Gaeltachta in Nniuh agus muoinigh mé orsa tá si de glorg scríbhnóirí. Ó, tóíocht cuartú scríbhnóirí. Yeah. Yeah. Bíochttas a gahanha. Ná tá má bhain cin le díon an se hamsa. Níl tú lorg til airgid. Ní me lorg ná well ní mar rá mo bhón airgid amach tá sásta mar tá. Well, Ian din an ar lower, and well, Ian din ar while low lorch. Anyone want to speak who hasn't spoken? And well, Ian din a marshin. Flower gum. Okay, Chelsea, Leonard. Well, where's my camera? Yeah, Tom flower gum. Marhamor. Is marha shork morban biag because ta is marha napashti. I guess ta an lower napashti is lower on jackerdom fuss. So yeah, Higgin shin. Hash boni a reach Chelsea with the solace niakame. Yeah, solace. Oh, Tashi gahan gal. More, right? Agus an picture an Tiabella hash bunch and cool a hash bunch. The back. Hash bunch the picture doing shows the the picture shows the pictures. An solas roll out it. Oh yeah. Right. Okay. Only one grania short. Yeah, Anna all right. It's Bralam in the Lorhi in the Boshti in the sword Lorhi shin. Yeah, come on. Daring with Lower Ma Ikshana. Oh yeah, Jerry ne. Need she? Colette. Yeah, Tabrona ma ach níl leabhar an seo ach for mé leabhar líne ón leabharlan an tídal na cósanna nua agus rá chorp agus na lucha ag rinke trí leabhar. Bhí sé Igor Dregori. Oh, Dregori, yeah. On digan tú? Yeah. Dini. Igor Kasula Nolan, Dini Marshin. Right, Nolan? Níl sé róheachar. Níl sé róheachar ach úsáidm mór folklór. Ach bhí sé ansamúil agus hatníam é. So hatní sé lom. Han sé go mórlam. Yeah. Mai. Yeah, okay. Agus an Tanya Mare Arish, Colette, and Tedgel, the title Arish? Titel, na cósanna nua, bhí sé oorscéalte. Right. Agus níl is gom an túidir an leabhar bhí an leabhar faoi daoine a bhí I gcónaí I nu áireach agus tháinig siad arás go héireann. Oh, fecha méanish. Émanó Lynchie a scríbe. Ne? Agus an éistin tú leis, Colette, an éistin tú leis. No, léim. E-book atá. E-book, yeah. Bhí mé ag léamh an leabhar. Agus bhí sé go maith. So free download, free sample ar fáil in sin. For mé as on leabharlán borrow box. Yeah, Michelle Marangena to borrow box of gums.
Tá sé anhá an borrow box, yeah. Ach níl ach sé nó seacht leabhar as Gaeilge do Dregóri. Yeah. So bhí na leabhar eile Roheachar. Yes, yeah, tigam. Cai tú lór cosú le seo óil na gamal. Can Roll down. Very good. Anhá. So my lower mar seo agus ní bhí sé co-jackar leis an Hobbit mar hampla. Mar sin. Sin sampla tá agamsa ar mo shelf. Agus seo ceann nua nach bhfuil léite agam ach chéan tanamatá ar an Merle. An atníonn sibh an ceann sin. Oh. Look agus na duine. Of Mice and Men. My Oh, yeah. Kate Dortation. John Steinbeck. Lynn Sheelam. Yeah, Lynn. Sin ceann nua tháinig amach? Tá John Steinbeck go Hanawa. Yeah, now sa Gaeilge. Mile Chelsea. Seo focail seo frás an mai sa Gaeilge a cían burla atá ar an ceann seo. Oh, well, is a game dana. Careful. So is agad sa Mary. Yes, we just see of in a Kier Hoogle. I know. It's like the only feedback and Tien Rud a Durstu no Druck Rud dom. It will Ian Rudler and we'll listen again in a Caddisbury lesh. Kier Hoogle, like in a complete chaos. Yeah, state of chassis. Yeah, so total chaos in and can. Yeah. Total chaos. Kier. I guess the kind of one Ella I mean my Merle fun Becky should and turn Shaw. Cian Shaw focal Ella ton new a beacher and Cian Shaw. Reckon Chevet. Neakin. So reflection or shoe no well. Ní fecha. Reckon Chevet? Neakin. Oh, the Wizard Second of Oz. So Madeline. Anawalin. Asla. Oscar. Sin ceann nua tháinig amach go mai beidir mé tapnavach, maybe enjoyable. So. How do you say that? Yeah, Asale. Tommy Iman an leabhar show a live. Oh, Dadeo, yeah. That's here, borrow box. Yeah, tá sé le haid Jaguari Homa. Yeah. Yeah. Cad atá I gceist Lynn sa scéal? Cur é? Well, time Iman. So, but tá an bohol ag tastal ar an train in a einer. So, yes. Lame A. Yeah, oh, lame so A. Inish doing fui. The tusser and spot Lynn. The tusser and spot Inish. Caddy Gaeilge spoiler alert. That's it, Anawa. Oh, and well, late tussa A. All right, so Aberlin or a lane to A Lynn Cadatoy Gasht. Saoirse. Show began stracha. Bit of a stretch. Yeah. On shotgun show this may lesh on close yower. Yeah. Murder in an Irish churchyard. Arlene Chigomini. Derla. It's Derla. Arlene Chigomini. Lesh Udar Eranach Carlene O'Connor. Con and Lauer saw Shanra na Rundiower Dun Waratya, a murder mystery. Yeah. Rundiver Varu Nether.
sé an Sif Srodwala ag Kilbane I Gunti Corky. Is garda og Siobhan O'Sullivan agus an príomh charactar Ratian Dunvaru Turastora Eranach America. Tá an leabhar éadrom agus Shimsu is tróna má na cosisitíine é. Sort of a book review. Oh, I know why. Gur mai go sin. Sinead. Agus an titular and lower reach no. Murder in an Irish churchyard, Carleen O'Connor. All right, okay. Agus V2 usa sort audible.com the ruddy kinch mar sin. Yeah. Maryland Digital Library. Oh yeah, okay. Lots of ebooks and audiobooks for free. Oh, took. I don't think they have Irish books yet. Níga fóil. But beidir go scríomhí Polo Brian ceann agus. No, beidir go scríomh tar Gaeilge ceann. Beidir go scríomhí. Ceann faoi mar cara Mary. Níon cara dumsa ditse. Mary tá tú cruúin nach well. So lean ormh an cíad den eile, cíad tá géirí cainch. Tom? No, Tom, tá dúir an spotta? So bhí mór an géanta go mar geall ar sméine mar seo, but just ribh an criniú, bhí mé ag cifann ar artist agus nó beidir mánscail amígan agus rinne muid staidir ar dúnmhara ar an deirt ar thula tú ar sin. In Éireann, an deirt is like the subway system. Oh yeah, dúnmhara ar an deirt. Agus so bhí mé ag smaoinú agus an rud a bhí sé faoi ná fearr múnseoir mánscaile. So secondary school teacher agus bhí sé ag dul ar scail le bháin an fuair. So that's Tom. Múnseoir mánscaile. Well, costalumsa, yeah. Rocosú beidir, but bhí sé ag bordal an train, bhí sé instant train, agus bhí fearr eile in aice leis instant train, agus bhí briefcase ag an beirt acu, agus bhí an briefcase mar an ggéine. An fearr eile, hit sé go topan, agus fuair sé bus. Ag tíir hir hall, stop an train, agus bhí gatrod kind of trína céile, agus tóg an fearr an múnseoir an briefcase mé ceart. Bula sé an baile, agus oscail sé an briefcase, no bula sé an scail beidir, bhí sé dul ar scail. Anyways, ag dearm é tháinig sé agus oscail sé an briefcase, agus bhí €1,000,000 in san briefcase. Agus sin an ólas is beart agam, so nílas agam cad a hála rééis, but caiim mé dul agus sé bugan taide ar. But bhí sé dúir tú go nárna tú é le haid do árteist na? Well, árteist no test sóisiach nó amhégan ar mánscail. Yeah, heb blin á hen nó. Agus níl deire an scéal ar ólas a go. Níl, caiim mé taide a chur leis. Teaser atá an Mary. Yeah. Tú a can go rocky tú an é ceanna. Bhí sé ar borm insin an teidil agus garrod, just dúna bhar an dar, tá sé kind of éasca é a chur de cean, agus tá sé fanta me cean. Gabhfuil scéal, him cúpla duine sa attendees panel ach níl sé níl é de cosalín panelist agus is Kathy agus Michal so beidir bhá lo tar isteach. Yeah, bhí Kathy ann ón hús agus ní éice mí. Yeah, tá attendees bar char tá cúpla duine agus pop tart duine eile. Nílas agam níl me sé gceannas ar nílas agam cad an difriíocht idir na attendees agus na panelists. An bhfuil Conran na Gaeilge I gceannas ar an suíomh anocht. Yeah, so it's rud
Rud a Harlíonn sílam ursa blian Yeah. agus lani córá fiche ar fa trí lá. Jerry siad san níos mó leat, but is rud a Harlíonn ursa blian sílam agus tomid sásta bheith páirteach ann. So hi, Pop-Tart. Cowell Pop-Tart. So what's go córá? Sílim gohfuil nóirín ré chun árán a canna. Beidir an Jeru mar beidir well má chosín si ag canú ní bheith me job de yeah. A bhfuil den eile le rud le rá faoi lorthaí géalga. Rudder bí aontainna. Déiring bhfuil Éimean. Ó nó tá Seán. Tá labhraigh Seán. Oh, tá labhraigh Calóra. Seán, bhí Seán beidir gurí dullar dús más mai le Seán. Away you go. Oh, go leis céal? Tá leabhar amháin a scoilga. Tá sé lámh-dhéanta. Is that right? I know why. As Berla, Lament for Arthur Leary. Oh, it's Queen Arthur Leary. And Gaelga Berla. Yeah. Ní féidir liom a léamh fós. Is Dawn an Yase, an the Tregódach. Tragedy. Tragedy, sha. Oh. Tá sí Queen bought ar Céile. Cuiva. Ag Cínu. In Queen. Yeah. Hula me an Tauron. Yeah, tá sin an áram freisin. Right, Noreen ar hula tú sin an Tauron. Just go mé agad atá tú ag olbú an sin. Fai go nóta ceart, Noreen. Noreen bocht. So, Ki Danella, Damon. Damon. Okay, so talk Lorlar Shin. Talk with Sawiva. Little polyglot books, ain't I just send them the vac. Amen. No, she got us. Okay, so sample. So okay, so Bosca. Bosca. Oh, coats, air coats. Monster. Oh. Yeah, Monster, Gall Leave, like a solstice. So, okay. Bosca. Agus and Shin. Okay, folklore picture. Herndog. I think it's not right. Agus bhfuil tusig fólam on the leabhar sin, Damon. There. See? Book of Colors. No, come here. Yes, simple format. Simply, yeah. Red Jarrock. Okay. Object and color. So that's a good one. Okay, and Mike. of course, will me big. Will me more. Okay, agus sin lot more the folk Gaelga. Why? Probably more Kintak need a scale on more. The plot's a bit weak. Shall Lordy Eamon, no Lordy Damon? Right in Shivi. Tush big wrench, yeah, sharing. Yeah, exactly. Same level. How Eamon needs fair all live. Agus, okay, and then Shin Oxfords. Okay, Oxford. Tosh Sassenach Ak thinking there to detail Oskelga, just sheer detail. Kind of yes, a duden. Pergamonish. Like very detailed descriptions. Hmm. Oh, and one.
Ceann amháin fága. Agus Ronan, Yes. Sin agam Comhrá', yes. Ceann eile sra from the series, Comhrá'. An bhfuil mé tweets later agat múntar gaige. Yeah. The roll down. Oh. Sean the twits. Is twit more man. Last of all, a drícid. Tá sé sean agus béal agus géalaga. Okay. An léon aine gearscéalta. Na gearscéalta. Okay. Yeah. Short story. Bhfuil Tá mis is tean agus bhrealam is scéalte Frank O'Connor. Ach níor cúla sibh Frank O'Connor. Sin jazz an teacham. Scríomh nóir anmha. Go chuid Joe Steve. Guests of the Nation agus le héad. Which bhna mé chluiste? Éigean, Paul. Ó, tá si go donna mhil. Bhil tú ná mé chluiste an is? Tá. Clúisíní crí a chuir faoi dearad a hinnéad gluach ar híle I gimpíar sé leafúil bhrise a chuir leis an trá cáde. Níor hiag mé éon rud an sin, Paul. Well, clúisíní críart sin gwyl tú ansásta gwyl ardú melmanart that you're absolutely delighted. Clúisíní críart. So clúisíní crí a chuir faoi dearad a hinnéad that caused Sinead, rud a chur faoi deara, the hinnéad gluach ar híle, de cáil síle, I gimpíar her, asking her, beseeching her, leafúil bhreise chuir leis an trá cáde, to give 1/2 hour more to the period of loan period, to the 1/2 hour more, please, to the, what's the word, before the sheriff moves in, Marjara. So clúisíní crí a chuir faoi dearad a hinnéad gluach ar híle, I gimpíar her leafúil bhreise a chuir leis an trá cáde. Sin ceann gan habirtíní beaga ba chuid Joe Stephen seo ina scéal an pecha marfach. Bin an cinál stuff atá scríomh go bhhair sin. Ach ní dhearna tus a pecha marfach gríomh a fóil. Oh, Jesus. Níl ainear betheagad ar fecha chuin marfacha go dtír gur chola tan na cína rinne me héin. Níl mar go le rá tad an seothar an chuí as córan tail bhód. Tá leabhar an sin a fóil. Tá leabhar an sin. Ó, tá leabhar go hénta go dog. Tá má léamh faoi láthir agus tá se go hanamha Joe Stephen fear. Tá má chur a gomparáid le Mairt nach chain éon lárbe. Ó ja. Me hé. So rinne se Alan Garo agus eile, yeah? Bhí duine scredíil. Dúna mé bhéh. Robert Williams, you know. Robert Williams ag scradíil an ran? Ligamach me. I got the sign language. Nihigab sana, keep it may, lower fui Aaron. Mar, Heighten Lower Gaeilge, I am of Ireland, a novel of Patrick and O'Sheen, Le Julian Osborne McKnight, Gomorrah. Ni Lower Agam. Lower my Ellie is a Ireland, Lower fui Aaron. Lower ma Ele is Ishe, Ireland, Le Frank Delaney, Picassid my Eggy. Okay, Skeal Darvan in Ireland, eh? Oh, wow. That's Nihigum Sana. Now, look at you.
Ó fé tá Cathy an sin. Hey, to Cathy is Jock in ish. Déir go léonn si a lán leabhar. What's your road is Jock and Ken Cathy? And road to it Phonic, Tivan we no Rodigan. Neil, tá an iver. I had the wrong number. Never seen The vacuum takes the group river shot to Cathy. Shanna Kiangle of Yadsa. No. Tommy Januk. Tommy de kind fwy lower he a Cathy. Lower he Gaelga. Ní leabhar mé ein leabhar, ní lé mé ein leabhar I Gaelga. Acháin Facebook agus tá sé level hui Paul Guji an trá. Tá an mother ag imach. Yeah. Well, ní mé ábalta a lé I Gaelga close. Ní bhfuid go fada leis an trán seo. Níga full a Cathy, níga full. Ní léon trá in athluúin. Léon trán alón. By God, ní léon trán. Tá trán alón, tá cúsan point ein. Tá rin cúsan ein. Ach, ní féidir go leán mar altar an bhuacht. Tá sé ró úal. Ar sé drilling iad a grín, chuir sé na ríbí na seasa, agus tú stis san isce. Ní tá goil san isce. Tá sé chuid ealtaí fórsin. Láháin nuair a bhí midéir in áslún, bhí bád ó tá Sean now. Bhí bád with a whole load of Vikings in it. Yes, Queen of Ganjan. Tá sé sin fós an. bhfuil siad ag teach a bhfuil siad ag gimimt. An na luchlannaí an, tá. Bhain sé go fada leis an luch ó am chéile. I kind been a Lucklanny and William lower a Gary and Shin. Yeah, it's a couple hour on Shogam actually. So Tommy Glaive on Lennon on Bandry agus an Prisady. So Chanik me on Lara show Vlian O'Hin. Freshen a Misha Freshen. Yeah, no, must you get hinted. Like study buddies in it. Like Glaive me on Lara Nervi me og Niliscum Mushi Marankana dit Norin ach Glaive me on Lara Nervi me og. So inishtum all of us Glaive. Agus yeah, ni higum gach focal ach you know tuscum contag tarlu so does she shingum ach yeah hussy me Glaive or Olev blino hin agus tam fos Olev ach tam good gaelge ag fiausu you know ach mar vi Shanlauer ag Mary tá Shanlauer agum freshen on show their seater full. Is Astrachan is Astrachan as on Garmon. We captain long First World War. This is on Gaelga. On Cade Cogadowna. On Cade Cogadowna. Yeah. Och tá sé sa close script freshen, so Shannon close scripts. So ni fatal on Och Channig me mar cool on lower. On picture shot mish coffee made back corner. On fecka shiv on picture shit. Oh, on board. Yeah, gonna off a wall. Shin the parchina on board. So on Goelga mar mast, on Goelga mar sail, on Goelga mar stern, agus bow, agus. Ta an sima goti mod nach will Gary. Well. So Sulgum may me gober mods on Fleeing Chicagoan, so yeah. yeah. Will you come sabbatical or hort? No. Shan plan Visha Shin on plan Riv COVID, so we may gimmicked
well, it was supposed to be a gimmick Govi O'Shin. Well, tá Bronarm Calfmira Tom like over beyond 2022. August is grúpa daoine iontaigh iad like hug siad contract nua dom agus kind of dirt she'd look nobby burha, you know, tá post going that agus nuair tá tú réig, you know, basically ceart galore, you know. So yeah, tá Derek agam she'll gur féidir in Asian a rá. Yeah, tá Derek agam tá me over just le daoine iontaigh. So. Tá si ag túirt an America airgid an hallscoil. Well, yeah, feck meat and ish mar actually Jacker finish some of school like agus mar dalty August mar na lecturers freshen. So yeah, been for Galondini. Mar there's me No, Sinead. Tá sé róháid tá tú géirí imacht ach tú géirí fannach take an rud tá gist agad. Michael, and bhfuil leabhar agad an sin? Yeah, me hall here in Talbanish, an ocht. Berla August Gilga. Ma hurus go America in a mask na nail son Elian Ur. Douglas Hyde in his travels in America, and it's tashi for actra ektastel august ganiviacht chimishaka aragat in America hula mudge fui achran majorless earnecht groupie in digging too, okay. An céad úachtarán air an Douglas de Hida, an that? Yeah. And tá sé ansimil ar fad, and Vector dumps galore ceol, crack agus joch agus ike gomagin ve a coup, and fosta lerskull agus leruhu agus green grapha galore. But tá sé an dear. Cévéad Micheál? Kega dollars. Sin there. Postage probably is the biggest problem. The weight of it. And they're, I think Cougar Uder amongst them Niall Comer, August Coonan O'Sheridan, and Screeb Uachtaran and Heron Ravri at the beginning of the book. But it's very interesting. It would be good Christmas Bruntness. Okay? Tá Coonan O'Sheridan ag obair mar historian le Conran na Gaeilge thug sé léat similar fact. Wolafon an Lauer Shaw. Agus Micheál an bhfuil an leabhar leath in Dhéalga leath Merla. Ketchup. So what you do is you put the sort of the markers. Okay. The markers. So if you know. Yeah, you can start off with the Irish at the back, and then if you're stuck, which or if you hit something very interesting, you go back to the front and you put in. The best thing is put in markers. But it's kind of why, Micheál. It's an similar fad, and it's prom. Okay, Bruntanas nullag Beiger the Denegan and it absolutely kinch. Micheál. A bhúntar Gaeilge stolam go cordit an réalt don galta is fear a thuirta Micheál. Cén fá? Mar rinne sé Obervallia go Hancrain. Oh yeah. I think this is the only one in Newfoundland. So the Obervallia Jinta Mai agad. Will be Dini Ella Obervallia Jinta Comai, Mary. Kai to Feralcha be Obervallia Mai Jinta Galore Dini and Shah.
Nether. Gur míle mágah sorry seo me se ó le teachtasteach ar ís cumid ag teachtadro anríochtad ihe nocht ach gur míle mágah ar fád chun mé anna holtas sin agus tá héin díirtas na ar an leabhar sin míhall ar Michael a ví tú ag dul tríd an cen faoi dúglas de híd an sin so be mé agsúil go mór le sin agus gur míle mágah ar fád bhí sé úntaach an éiri seo díomh eiscint ag ghlachapórta agus Tásúla gom gur bhain sibh féin soltas comá. Yeah, gur míle orla agus gur míle an den as teacht agus béimiid ag caint se ríis an teachtain se hagin. So tuair agat den agus í Hawaii. Slán. Ní léna